Clear tu le ngai thatu te kar thar tho tran ni chi bai le veku le kar yam ta kar top lama inkhe result soi tu rom nuala kanan thai lang chau zoi anga football thuleng te po thlir ngai thla ho na kan nei le bok don nia soi ta ngin kar top in khen monam taka tu nai chawa che thai me mai United team an che sual le ya an king pui mol nei tu Tottenham Hotspur nen gol ni ve in pe in anin ne tok Tottenham Hotspur Stadium in khela hian mol nei tu Spurs lam hian goal shot trum ko an nei ya United team hian goal shot trum li nei thungin in khel pumpui thlira po Spurs lam an chung nung zo ka in pass dikonga po an chung nung filor le amai ro chu point khata an lung oi ve angai ta ane he in khela in minute som thum pahni na veila matang Patrick Dorgu ball ron thlolu chu embeu mo chung gola atawa atau thatok lo hemi ball per phei hi amat dialo chung gola aron vor lut le ya embeu mo chon thataka lo tau lutin sikhat fain ma an shwai zuita ane second half an tran chau ti hin Romero chon hun tha anei ve ngala lemon chon thataka lo dan sakin hemi no hian anin norton amu noma ma se minute somriat pali na udogi chuan thatakin veilama trem ball aron thlo luta Matias Tel chon lo la chatin gola achui ngala Deli chon alo deflect zau lemon satan dan man ngai na aum ta lo ane gol khat ve ani zui bok hun pek bel minute som ko pakhat na corner atanga ball ron thlok chu Odebar chung gola achuya Richarlison chon lo tau koi zawin gola alut moi hle Tottenham Hotspur lam hi anchak ngei don ni in alang man towa ma se minute som ko parukna Bruno Fernandes a corner ron chui thatak chu corner atanga goal khung kha tak United hian gola anchan tira Bruno corner chui hi Delitson moizetin atau lut ane hemi nu hian goal dang alubel zui talawa goal ni ve hian antrin zui ta ane he in khelain United striker Benjamin Sesko chu liam wanga lak chu ani hian bei se phak lo chunjom angreng khop mai tian table tharbera Tottenham Hotspur lam hi khelsom bhata point som pariat nen panga na an oma United team tlan niam vele ta zelin khelsom bhata point som pariat nen pasari na anom thong in khel danga tun hnai chak chhodeu par mai clean sheet te po tumriat zet azona nei thai Arsenal team in goal an chho ve tange ya an king point nge turangai kai third team Sunderland nen goal ni ve in pe in an trin he in khela hian mol nei tu Sunderland hian goal shot tumriat an nei ya Gunners lam hian goal shot tum som paruk nei thungin in khel pumpui thlira Arsenal team an chung nung filor laka ma se point khata an lung oi thiam angai ta ane he in khela minute som thum pariat na leka mokele ball vorlu ho angreng taka Arsenal team antal boya goal anveng him thei tatlat lo mai Gabriel le Saliba te tal boinang chingin Arsenal cher chwa balar chon gola achui luta game riat z goal an chwalo nuwa Arsenal team hian an cher chwa tuna Sunderland tana khel mek Ballard goal khung mangin goal an chhuwa ve ta ane second half minute somnga palina Sunderland tlarnung tal boinang chingin Arsenal in goal an khunga Merino ball pek fing tak so dingloma tan sakatan apoi mo hle ani hian gola chuilutin an sipur aron sut ane hemi nu lokhian Bukayo Saka chun dinglama tanga ball aron for phei chu Rolls chun abeng chuaka Zubimendi chung gola lo chui ngalin goal kham ape rodop mai minute som sari palina Zubimendi chun Trossard ball ape phaya ani hian Sadiki chiang zeta abum nu hian gola moizetin achui luta goal ni goal khatin ma an shwai zui bok he goal hi an sakpui mai don ni yen lang man ma se minute som ko palina hium chon box pon theta train ball avor luta Ballard chon lo tau koile zevin Arsenal goalkeeper David Raya chon olsam takin man atuma thutluk na asiam sual bolaman machi hian Bromby chunin gola alo volley mana goal moi tak ane goal ni ve ani zui bok hun pek bel minute som ko pasarina Saka chon ball aron for luta
Calafiori chung gola atau Maserov chun thataka lo dan sakin ball per phei hi Merino chung gola achui vele ngala Ballard bokin alo dan sakle man ane hei ba goal dang alu bel zui talava goal ni ve hian an trin zui ta ane ti hian table thar bera Arsenal hi Kelsom bhata point som ni parugnen achung bera anom zui zela Sunderland hi point som pakwanen palina anom thong Chelsea team lam eroin olsam taka hne na changin an mikhol team Wolverhampton chu sithum fain an hne hein khela hian Chelsea team hang goal shot tum som pariat te meu mai an neya ulsam hian target a shot tum khatma an nei lo thong inkhel tira train a Chelsea team an lo ngala minute li na leka Enzo Fernandez a ball back fing zet cho garna cho chong gola a volley ngala avanei tum chu ni se gola alu tang ma se vanei tum ani tlat lo Johnson son thatakin alo dan sak hemi nu lokhian Kukurea ball shot chu Enzo chun alo tawa goal mauta akal lo le hlawa kal se chun a goal cheyang le ang le minute somnga pakhatna garna cho chun veilam sira Wolverhampton defender te abum koi shep nu yin gola across phaya gosto chon thataka lo to lutin sikhat fain ma an hruai minute somru pangana Estevao William chu a hmu nom le dinglam sira athiam zelan tirin Wolverhampton tlarhnungte alam tir shrep no yen alirin ball across phaya Joe Pedro chon ti boy tu nei loving gola achui luta net por zot khopin goal hi akhong ane Sydney fain ma an hruai zui bok minute somsari pathumna garna cho chun atlan chak zelan tir le yin Wolverhampton tlarhnung pahni ten an uma an phak lo hle apel paper pur no yen Pedro Neto tan ball alirin ada phaya ti boy tu nei lo Neto heng gola achui lut vele sithum fain ma an hruai zui ta ane hemi no hian Chelsea tan Estevao William a ball back cho Joe Pedro chong gola achuya Johnson chon thataka lo dan sakin ball per lethi Estevao William chong gola achui vele ngala goal ban aper ta hlau thong ane hun atop zui ngala Chelsea hian olsam takin point hum an hlo chuak table tharbera po point somni nen pathum na an chawa avan doi jok o 0 point ni nen among bera anom zui zel thong Kartop in khel ngai event lo bera Manchester City le Liverpool te in matchona City lamin hne na an changa harsal tuglavin mikhol team Liverpool hi sithum faingotin an lo sop Pep Guardiola naw te hian he in khela hian goal shot tum som basari an neya Ernesto Tanau te champion lai team hian targeta shot tum khat chau in khel chung zong hian an nei ane in khel pumpui han thlir ro chuan anin khel tok angreng fuwa amai ro cho point lo chua konga ero City lam an thata hle thung ane he in khela hian atira train game monam tak team pani ten an chop chuak nga la City lam an thadeu zo ke mo ti theitur khopin hun tha an nei ngal ane minute som pani na penalty an hlo chuaka penalty an hlo chuana konga Patrick Dorgu chun atho hlok hle mase minute som pathumna penalty hi Erling Haaland chon chuin gola achan tir lova Mamardas Vili chon thatakin alo dan sak ane amai ro chu minute som ni pakwana goal an khung ta thawa dinglam sir tanga Matthews Nunes sa ball ron vordu thazet chu Erling Haaland chon moise ta ron to lutin atim hi sikhat fain ma a hroi pui suita ane minute som thum pariat na Liverpool in Van Dijk mangin an sipur an suta ma se maktak mayin video assistant referee endik ani nuwa goal hi pomsak an nilova Liverpool team an lom lo hle nge first half un top market minute somli pangana Manchester City an goal ni na an khung leya Bernardo Silva board back thazet chu box ponret atrangin Nico Gonzalez chong gola achuya Van Dijk chon lo deflect zavin Mamardas Vili tan dan man ngai na aum lova ball kal hi akwal de usok ane Sydney fain ma an throi zui der bok City lam game atha chho zela Liverpool point an sipur su tumin an nor na hle mase minute samruk pathum na Veilam sir tang Jeremy Doku ball laglu chu Konate chun acheka atne lo angreng khop mai zigzaka abum shrep no yin
Jeremy do ko hian trumdanga ati ngai lo goal moi aron chui luta sithum fain ma an hruai zuita ane hemi no hian team pahnih te innor ton le viewma se goal dang alubel zuita lava city lam hian harsal tuk lavin point hum an hlo chuak ti hian table thar bera city hi khel som bhata point somni pahnih nen pahnih na an chawa Liverpool lam ero khel som bhata point som pariat nen pariat na an chuka United team chon an le pel ta chi ane ramdang league lama lu chho vele ta zoi zoi ela card of Spanish La Liga lam in kher monom taka Barcelona chon point hum hlo chuakin mol nei tu Celta Vigo chu goal ni in an ne he in khela hian Celta Vigo team tan Sergio le Borja Iglesias ten goal an khunga Barca tan Robert Lewandowski chon hat-trick siamin Lamine Yamal chon goal khat akhung ve boka ma se an player poimo Frankie de Jong chu red card mangin no chu ani thong tihian Barca hian harsalu tuk lavin point hum an hlo chuak table thar bera po khelsom pahnia point somni pariat nen pahni na anom zui zela mashroi tu Real Madrid chu an chak zo lo awangin Barcelona team hian point nin an nai ta sot ani aning kara hian point hum chau aum towa Barcelona team tan Real Madrid chak zo lo hi lom na turani thayang chu Italian Serie A lama lut vele ta ila karto pin khel monom takka he inelna champion line Napoli team chon ma an hroina an lava mol nei tu Bologna chon sini fai ngotin an lo ne he in khelain mol nei tu Bologna tan minute somnga na tj son ma an hroina goal akhonga minute somruk paruk na Lusumi chon an goal ni na akhong le Napoli team champion lai hian nor zui viewma se goal apoi mobera an hlo tling theilova mol nei tu Bologna lam hian an ne zuita ane ti hian table thar bera Napoli lam hi point somni pani nen pakhat na train palina an chuka Bologna lam hi pangana point somni pakhat nen an ron chho thong Italian Serie A lama hian hmashruai tu thar anom ta Inter Milan chon Lazio nen table ma an hruai Kartop in khen monom taka hian Inter Milan tan Lautaro Martinez le Ion Boni ten goal an khonga harsalu tuk lo hian sini fain ne na an chang ti hian table thar pera Inter Milan hi khel som bhata point somni pali nen hmashruai tu thar an nita an ne tak Lazio lam ero point som panganen pakwana anom thong German Bundesliga lama hmashruai tu season kalmeka chetra mai an game khel apianga la chak chho zat Bayern Munich an chak zo talava mol nei tu Union Berlin nen goal ni ve in pe in anin ne tok he in khela hen Union Berlin tan de hi chon goal ni akhonga Bayern Munich tan Luis Diaz le Harry Kane ten goal an khung ve bok he in khelain Bayern Munich an chak lo teu khop maya riat ko na thlengin Union Berlin hian ma an hruai mana ma se Harry Kane chon an sipor hi aron sut anne ti hian table thar bera Bayern Munich he point som ni pariat nen ma an la hruai zui zela Union Berlin hi point som pahni nen som phatna anom zui ve zel bok France League 1 lama po Paris Saint-Germain lam an chak rama an king puimol nei to Lyon chu goal thum goal ni hin an ne he in khela hian Paris Saint-Germain tan Zaire Emery chon ma an hruina goal akhung phota ma se Moreira chon Lyon tan an sipur ron sut vele hin minute somthum pathum na Karas khelia chon Paris Saint-Germain goal ni na akhung leya Maitland nai suan Lyon tan an sipur asut vele hemi nu hian goal dang alu bel mai lava anin ne tok ngei don ni yen alang man ma se hun pek bel minute som ko pangana Paris Saint-Germain tan John Neves song goal aron khunga goal thum goal ni hian ne na an chang zuita ane ti hian Paris Saint-Germain hi point som ni pasari nen achung bera anom chunjam sela Lyon hi pasari na anom thong Saudi Pro League lama po Al Nassr lamin an che that chunjam zelin mol nei tu niom chu goal thum goal khatin an ne he in khelain Al Nassr tan Gabriel chon minute somni pasari na ma an hruina goal akhonga second half minute somruk pangana Cristiano Ronaldo chon an goal ni na khung leyen Joe Felix chon minute somriat patruk na an goal thumna akhung leya niom tan Jabbar chon an sipur su then ma se
goal dang alu bel zui lova Al Nassr hian point hum an hlo chuak ti hian table thar bera Al Nassr khelriata la chak vekin point somni palinen achung bera anom zui zela niom hi point som pathum nen pasari na anom thong he in khela goal khat khung to Cristiano Ronaldo hin record thar asiama foreign player zinga goal za contribution nei thei masabe record siamin tin football azin konga goal za kwa somnga pathum akhung tling ta der maya goal sang khat akhung tin arinom chho tran ta hle US Major League Soccer lama po playoff second leg in khel monom taka Inter Miami chon nena anchanga playoff game 3 a hian Nashville chu silifa in an ne team pani ta game khat ve lo la to hian game thum na hi next round nu thei turang kha ania Inter Miami lam awa nei zo ka antang ta ane he in khelain Inter Miami tan Lionel Messi chon goal ni akhunga Adlende chun goal ni khung ve bokin har salutuk lavin Inter Miami hian silifa in ne na anchang Inter Miami team hian Cincinnati chu conference semi-final a an machon ve leang he in khela hian Lionel Messi hian record thar asiama football azin konga assist rum zali aneina record asiam ane alende goal khung tur pakhat asiam sak ane che thatak ane inke result lam chu kalsan taila football thulenga lut chho don o tun rum chu Ruben Amorim atang hian bul tan don ta ila Ruben Amorim hian January transfer kongka loin hong tura mithar singlu atum ang le Ruben Amorim chuan kar to pa Tottenham Hotspur andro nu khan transfer kongka loin hong tura hian mithar kan senglu do na tun din huna Benjamin Sesko ain liam mek boka hemi wang hian mithar singlu kan mamo don ane bazar hun ain hong trep towa hei hi man tangkai po kan tum hle bokang kan team hi kan thatok viau na chungin in thuam that ngai lai kan la neya chumi chu kan in thuam thadon ani ti in asoi United team anin thuam chak bel don tinani chu John Obi Mikel point Didier Drogba chungchang angai dan choron soi vele ta yin Obi Mikel chuan Didier Drogba chu aboi thlak chang atam thin thu asoi John Obi Mikel chuan footballer tun laia chuak te hi chu game lian kan hanti angchi a hian an that na lai mutur om ta thin lova club te laka goal an khung treu ringota chu player tha te na ani lo ane Didier Drogba ha chu ain let thok thunga club te kan ma chon tum kha chuan aril ru zongjong apelem lova a game khel po kha a ho thin angreng khop mai ma se game lian kan hanti club lian kan ma chon tum kha chuan Didier Drogba tak kha kan mu thina ani hi chu club lian ngam tur shima piang ani keima mai ba ka hian midang point hemi chungchang hi anpom thlapin karinga club lian laka chon Drogba diktak kan muwa club te laka chon ain thla da thin hle tihin asoi Cristiano Ronaldo po Piers Morgan an a interview na chon atong thadu angreng khop maya garna cho chungchang apo azona chu changin Argentina ramina garna cho anti dan hi athalo angreng khop maya garna cho han kabula asoi khamak katilhe Argentina ramtana khel tura thutlukna asiam khan a goal celebrate kati dananga ati khan anlom lo khop maya vaute po atok hial ane no pang mai alania adu chu titir mai ro se Portugal player le kanrama Argentina tran omho te na hian Messi du lo turin engtiklai mai ke chuan ka hril ngai lova hei hi til thalo tak ani ti in Ronaldo chuan asoi Chelsea lampoin ni jang khan thu thar ron nei vele ta yen Paris Saint-Germain chu makhalin Crystal Palace atrangen Daniel Munoz chu senglu antum thu puan ane Chelsea lam hian antler hnung lam chu thuam chak antum angreng khop maya antal boina ber chu tlar hnung lam hi ane chumi an boina tifel theitur chon Daniel Munoz senglu antum do na aman atan po sum enge mazat chu the chu antum nia tarlan ane Daniel Munoz se tun din mona Chelsea le Paris Saint-Germain mai ba ka Barcelona lampoin andu thu an soito nge Real Madrid lampoin transfer kongka loin hong tura chetnat antum don khop maya kumsang ni somni parukni pui transfer kongka loin hong tura Declan Rice le Bradley Barcola te chu singlu antum do na
player pahnih te senglut thei tur hian in paumilian zahni somni vel chu club lampoin the chu antum nia tarlan ani bok tundin hmona Real Madrid hian an player kollai zingami Rodrigo le Eduardo Camavinga te chu chuatir antum dona chumi tangasum an hmuten en bel khom chuan player tu na kan soitak Declan Rice le Barcola te sengnu antum don ta ani Liverpool lampoin antlar hnung lam chu thuam sak antum chho khop maya transfer kongka loin hong tora antlar hnung thuam chak nan Bastoni chu sengnu antum ngei ni hin alang ta ni zan namakhan English media ten antarlan danin Bastoni sengnu tur hian Euro makta doi za chu the chu antum nia tarlan ani Liverpool lam hi antlar hnung lam an boi thin angreng khop maya konate ache thadlo pialama Van Dijk in bay se phak lutuk to lova an mun rok lo khatu tur an zong chho na sa to hle chumi ta chun Inter Milan atangin Bastoni hi an mutai ta hle tinani chu English Premier League ka nu ma thazet lo nei to Alan Shearer point thu thar aron neya Benjamin Sesko chu tha ati tok lo hle thu asoi Alan Shearer chuan tundin hmuna Benjamin Sesko che dan hi athalo angreng khopa game som pani khel to yin team tan atang kain hmutur ala tam lo hle Tottenham Hotspur la ka goal khung ngei turangai amis te kha han en ta ila striker anilo emoti mai tur khopin ani kha atal boi hle ani aliam kha chu thushan ni ta se kha aya tha khan ti theidin hmuna chuan ading nge ya ani hi kan lo be seang hi ani lutuk ta lo ani striker forward kan han ti ang chi kan ni chuan kan cherang tur ani ya chutiang chu ani hen kan mubok lava Premier League khel tur chun ani hi ala no de hlek niin ka riatin Alan Shearer chun asoi Arsenal legend Thierry Henry point thu thar aron neya Barcelona team chungchang angai dan chu ron soyin Barca chu UEFA Champions League ka an champion arin lo thu asoi Henry chuan Barca tana loin lan to thin kaniya ma se UEFA Champions League chu aghel dan tele ahar sat chang te atam thin ang reng khop maya Catalan club hian tun din mona chuan he champion no moi choi thei tur hian thatna an nei tok lo ani antlar hnung lam antal boy thin ma hei hi boina lian tak pakhat chu ani hei hi anching fel theilo ani chuan antan champion chu ahar ve win karing tin asoi Wayne Rooney point thu thar aron neya Arsenal team striker Victor Gyökeres chu tra atitok lo ni ngei turangai ani transfer kongka kharta ka player sengnu fulo zol nia ashiat thu asoi Rooney chuan Gyökeres si player thatak chu ani ngeya ma se Premier League khel tur chun ani hi a thatok lo ani mai thei ani tundin mana khel to chin te han clear le ta ila thatak te seitur ani lova wantlang ero apol phak mai theie ma se ka ngai dan tlang takin soita ila ani hi Arsenal team tana khel tur chun a quality a thatok lovin ka ria ti hin Rooney chuan asoi Arsenal lampoin thu tharon nei chunzom vele ta yin antar malam thom chak antum na konga transfer kongka loin hong tora Rafael Leo chu sengnu antum tur thu soi ani vele tatlat maya court of saitin atarlan danin Arsenal team hian mithar sengnu antum nge ya chumi tan chon Leo lam hi an hoita ani Rafael Leo point chu apoiti lo thu alo sei to bok nen Arsenal team hi an khan chhotran angreng khop mai tundin hmana Rafael Leo hlutna hi Euro makta doi somko vel lai ni turangai ani thong United lampoin thu tharon nei vele ta yin Fabrizio Romano atarlan dan chuan United team hen senglu antum ta ni hin alanga January transfer kongka loin hong tura Lewandowski hi senglu antum don ane amai ro chu Robert Lewandowski hian do tu anei sho angreng khop maya tundin mona AC Milan point senglu antum ve me ka Saudi Pro League nen po seizom anhlo bok Lewandowski hi tundin mona Barca ahlim lutuk to lo ni te point ansoi me ka contract zia pui antum to lo bok nen ani hi achua thudrin na alian chhotran ta hle Liverpool lampoint ni jang khan thu tharon nei vele ta yin Victor Osimhen chu sengnu antum don hin alanga antlar malam thom chak zual zel antum na konga Osimhen hi sengnu antum don ane
Galatasaray tana che tha mai Osimhen hi Liverpool a kan hmu thut te po arinom chuti rualin Nigerian striker hi tun din hona Liverpool mai ba ka Paris Saint-Germain Barcelona le Chelsea te point senglo tumin an hel ve mek bok ole khati chin hatun thumatan ni mai se clear to te channel min ngai lut saka inchunga lom thuka sei tak meu ani like share le subscribe le man tan min han lak pui le ola thungai nom tak te nen kanin mu chau le zel don nia